tuzamara igihe turi kumwe na Yesu we adupimira imirimo myiza twakoze. Umurimo utakoranye umwete tuzawuhemberwa we. Umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa we. Muri iyo mirimo myiza harimo kuririmba we. Muri iyo mirimo myiza harimo gusenga we. Muri iyo mirimo myiza yeme harimo gufashanya we. Umurimo utakoranye umwete tuzawuhemberwa we. Umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa we. Tatizumaranye ngo igihe kirekire we. Tuzobuza Yesu kubikemura. Ingwara ibimaze imyaka 10 kwa muganga barayinaniwe zarakomeye, bizotuma Yesu atayikiza. Wagiye mu Buhinde, wagiye mu Bushinwa, wagiye Amerika, Canada, Australia, kongera wangwara tsindwa mu izina rya Yesu. Uhuye n'igitutu c'Imana. Yesu umurengezi wacu. Shalom shalom bavandimwe ntumwa z'Imana. Kadusenga Imana dutangira igitaramo cyacu. Ndabaramukije cyane. Iminsi myinshi gihe kirekire tutabonana. Hani hahandi ni kuntu mwitara tumwe n'abantu ni kuri Evangeliste Guyereka official. Ndabishimiye kuko tugiye kongera gutaramana. Iminsi yariciyemo abantu benshi baranandikiye bambaza byagenze gute ariko igihe niki umunsi n'uyu kugira ngo Imana igire icikora muri kino gitaramo. Ndabiyegereje rero abo turi kumwe, ndabiyegereje hano ku Kidari ndi kumwe na Moses niwe tugiye gufatikanya. Ndagira ngo murabizi ko iyo turi kumwe gutya ibintu biba biri ku murongo. Rero ndakwiyegereje hirya ino hino hariho abantu batuma ibintu bibageraho neza, bapanze neza. Franco na Zikia nabo tubahaye karibu muri ambulance ya Yesu kugira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze bugende. Reka dusenge kugira ngo twinjire mu gitaramo cyacu. Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, Imana yuzuye umuntu n'imbabazi, Imana izibabarira ibyaha n'ibicumuro, ibyo twirirwamo n'ibyo tugenderamo bidakwiriye Mana, ariko ukatwezesha amaraso yawe. Tugiriwe amahirwe muri uyu mwanya, tugiye kukuramya no kuguhimbaza tuvuga imirimo n'ibitangaza wadukoreye Mana. Abasakurikirana kino gitaramo Mana bazumve impinduka mu buzima bwabo. Abazoba bagwaye bazokire, abazoba bafite ibibazo bitandukanye bizoshira, kubera kuko uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa kandi uri Imana yuzuye umutima. Rero ndagusabye kugira ngo wiyerekane kandi ukansi. Inyuma y'ibicu uzimpundura ngurura bwira abandi uwo munsi we. Zamamaze na Afurika bikwire ku isi yose. Vuga neza ngo utabitinya we kuko umunsi wegereje. Aba Yesu tugiye kwambuka. Imukora amahamba tugiye kwambuka we. Inyuma y'ibicu uzimpundura ngurura we bwira abandi iby'uwo munsi we. Zamamaze na Afurika bikwire ku isi hose we. Vuga neza ngo utabitinya we kuko umunsi wegereje. Aba Yesu tugiye kwambuka we. Uzimpundura ngurura we bwira abandi iby'uwo munsi we. Zamamaze na Amerika bikwire mu isi yose we. Vuga neza ngo utabitinya we kuko umunsi wegereje we. Aba Yesu tugiye kwambuka we. Imukora amahamba we tugiye kwambuka we. Inyuma y'ibicu we. Ayi
vuza impundu urangurura we, bwira abandi ivy'uwo munsi we, uvyamamaze na Afurika bikwire mw'isi hose we, vuga neza ngo utabitinya we, kuko umunsi wegereje we, aba Yesu tugiye kwambuka. Mana yo kwizerwa no kwiringirwa we, Mana y'ubuntu n'imbabazi, Mana yahozeho kandi iriho. Je nkunda uwabambwe murutisha n'amatungo we, andutira amafaranga n'amazu meza we. Je nkunda uwabambwe we murutisha n'amatungo we, andutira n'amasambu we n'amazu meza. Yesu umva icyo nifuza we, sinshaka kumenyekana we, je nyoboka umwami Yesu we iminsi yose. Kweli kweli uwanimika nkaba umwami w'ishanga rinini ritewe, ndimbata icyaha cyose sinabikunda we, ahubwo ninagije we, Yesu umukunzi waje yemewe. Elasile baridi singita kubiri mw'isi we, Yesu aranyuze. Je nkunda uwabambwe yemewe murutisha n'amatungo yemewe, andutira n'amagari we n'amazu meza we. Umva icyo nifuza Mana we, sinashatse kumenyekana, je nyoboka umwami Yesu we iminsi yose. Awumura neza we ngo kurusha ibiravyo vyose we, nabura ikise mufite we wandangirije we, aryohera cane we, tabuka iburyo nkawe. Le paride ni mwiza n'uw'igikundiro cinshi cane, awumura neza yemewe ngo kurusha ibiravyo vyose we, ni mwiza n'uw'igikundiro. Tile valize la rimando la casia baba la pari de shonome kari de vai. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana yuzuye imbabazi, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa papa. Murinzi we ngaho mbwira, mbese bugiye guca, ntabimenyetso urabona ubwami bwegereje. Murinzi we ngaho mbwira, umusekuru atambitse, cyokenyera amazu keshe we aguruka eba nawe ibimenyetso bitangaza kuza kwe. Sile malombi ya devoir murinzi we ngaho mbwira, umusekuru atambitse we ayiwe cyokenyera amazu keshe we haguruka bwake. Ayiwe ngiri ya Yerusalemu we irarabagirana we,
ngiri ya Yerusalemu yemewe irarabagirana we, ngiri ya Yerusalemu. Ayi Yesu we bimala kasime devoir, tuzoja mu ijuru ye, tuzoja mu ijuru nukuri. Nimutegera Imana gusabuke. Ngiri ya Yerusalemu irarabagirana we, ngiri ya Yerusalemu we irarabagirana. Tuzoja mu ijuru bimala kasime la ribwa, mema la danga la songine matonda la libanga. Ngibiri ibimenyetso bitangaza kuza kwewe. Muri mukubona bimeze guteye, muri mukubona ibimenyetso byo kuza kwa Kristo. Kuriya mwanditsi w'Ibyahishwe yavuze ngo wezwa ni yezwe, ngo wandura nawe yandure. Aravuga ngo ndore ndaza vuba nzanye ingororano. Ko murabona ko Yesu yayiguta kwe, ibimenyetso ko murabibona. Deva la sombena ni mari de koye tondolo banda ya somwa. Ari umwana mw'Afurika waririmbiye Imana cyane, konta kubabara mu ijuru batikande Tanzania, konta kubabara mu ijuru we batikande Tanzania. Konta kubabara mu ijuru yemewe. Nimuhumure kandi mukomere dutanga mpore kubabuza ba. Isi niko imeze. Mu gitondo abantu baza bafusha abandi mu bitaro bababyara, abandi bagaseka, abandi bakababara. Isi niko iteye. Ariko kubaguye n'ibibazo tubahaye mpore. Usanga ufushije wawurira, ugasanga hari uwari umaze imyaka 10 yarabuze urubyaro, yabyaye nawe karaseka. Isi niko iteye. Gitondo kimuza wishima, mukigoroba ukababara. Ukwezi kumwe kanezerwa, tuzishima gusa iteka niteka. Ari uko turi mu rurembo Siyoni go mw'ijuru. Ariko ahanga iyi dunia inatusumbua sana, kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Uwarehemu watu wako Baba we, dunia hii inatusumbua sana we, kimbilio letu ni wewe, Mungu wa vizazi vyote. Kimbilio letu ni wewe, niko bimeze, niko bimeze. Isi nikwiteye, nikwiteye. Dunia niyo isi dusumbua kuki. Rakaririmbo kamaze mu minsi Moses kavuga hejuru ya Lazaro. Abantu bakera barakasa, tukaririmba wone Imana mbone kwinjira mu yindi jana. Kaza kavuga ngo umva inkuru ya Yesu w'i Nazareti we, akoreye i Betaniya, yazuye Lazaro we. Umva inkuru ya Yesu w'i Nazareti yeme, yakoreye i Betaniya, yazuye Lazaro. Marita na Mariya batuma kwa Yesu, ati Lazaro wakundaga aragwaye. Amaze kumva iyo nkuru ngo aje i Betaniya, ahageze asanga Lazaro amaze gupfa. Esatindi yapfuye we, yasinziriye yeme. Esatindi yapfuye,
yasinziriye Esatindi yapfuye we Ai yasinziriye we Esatindi yapfuye we yasinziriye we Mana we Mana ituye mu buturo bwo mu ijuru we Esatindi yapfuye we yasinziriye yeme Esatindi yapfuye we yasinziriye we Elo bala sombelanga Dikunu malonga ndaba ya sombre de pasine valo aramubwira ngo Lazaro sohoka vama aho ngaho ariko Yesu wari umunyembaraga wa mugabo uri umunyembaraga Esatindi yapfuye we yasinziriye Lazaro yeme Esatindi yapfuye we yasinziriye we Longe lambanga zanga lambo teka lamba ndiza la carte d'ivoire Ayiwenti yapfuye bagenzi yasinziriye yeme Esatindi yapfuye we yasinziriye Lombe za la banda ya soya Neko lomba ya Ai yasinziriye yemewe Esatindi yapfuye we yasinziriye we Marita na Maria batuma kwa Yesu we ati Lazaro wakundaga aragwaye amaze kumva iyo nkuru aje Betaniya we ahageza asanga Lazaro yamaze gupfa we Esatindi yapfuye we yasinziriye yeme Esatindi yapfuye we yo we Esatindi yapfuye we yasinziriye Lazaro Esatindi yapfuye we yasinziriye bigize nawe ngo aje kuvuga yamavuga ngo gutinda kwa Yesu ntibimubuza gukemura ibibazo umaranye ngo igihe kirekire gutinda kwa Yesu ntibimubuza gukemura ibyo bibazo umaranye ngo igihe kirekire yari mabwira abashiki baraza gutinda kwa Yesu ntibimubuza gukemura iyo tatizo umaranye ngo igihe kirekire icyo kibazo umaranye igihe kirekire na Lazaro yari amaze iminsi napfuye yatangiye kunuka Yesu ngo hagerera babwira ngo ntiyapfuye yasinziriye ari mu bitotsi nimureke ndamukangura gusa icyo kibazo cyawe kimaze igihe kirekire cyanze gukemuka kirakanguka mu izina rya Yesu kirakanguka kirakanguka mu izina rya Yesu curanga tugende mu papa kirakanguka kubera kuko Yesu taza kereza aza Yesu Bima la pasine marabando ya sola kati waredo Uva mana yo Bima kumusozi we w'igikundiro aho abera we bantegereje we aho niho we jewe nzicara we aho niho nzaruhukira we mugiye nzabasoje uru rugendo we ku musozi mwiza w'igikundiro we
akwabera yeme bantegerereje we, aho niko we jewe nzicara we, aho niko mana zaruhukira we, mugiye nzaba we shoje uru rugendo we, abazaba barasinziriye n'abazaba bakiriho basumva impanda we, twese tuzamurwe we dusanganire umukiza wacu we, tuzamara igihe turi kumwe na Yesu we, adupimira imirimo myiza twakoze, umurimo utakoranye umwete tuzawuhemberwa we, umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa we. Muri iyo mirimo myiza harimo kuririmba we, muri iyo mirimo myiza harimo gusenga we, muri iyo mirimo myiza yeme harimo gufashanya we, umurimo utakoranye umwete tuzawuhemberwa we, umurimo utakoranye urukundo tuzawuhemberwa we. Sinema lombi za la katima, dingu za la mbambi za la katimwa. Oh mana ndagusaba igerezo giza yeme, zumva iyo ndirimbo uzaturirimbira mana, zumve kwijwi ryawe giza urimo kuririmba we, zumva iyo ndirimbo mana uzaturirimbira we, zumve kwijwi ryawe giza urimo kuririmba we, zumva iyo ndirimbo uzaturirimbira we, zumve mana yanje we. Ela dome la sipa ribando la kasia divwa la katimwa, mimi za la pandi wasina. Yesu murengezi we, asigaye gato maze mbone Yesu we, tampamvu yeme yankura mu murimo we, azakagarariyo mubicu we, azarangurura kwijwi cyane yemewe, ati bwoko bwanje mwitegure we, ubwo umwami wacu Yesu azaza abagenzi, azakagarariyo mubicu we, azarangurura kwijwi cyane we, ati bwoko bwanje mwitegure we. Ayi mana we, nukuri papa we, nukuri papa we, turiteguye mana we, turiteguye mana, turiteguye mana, turiteguye mana. Tuzavuga ngura kaze mwami we, kudukura mwisi y'agahinda we, tuzavuga ngura kaze mwami we, kudukura mwisi y'ibibazo we, tuzavuga ngura kaze mwamura kaze, kudukura mwisi y'agahinda we. Ayiwe isi yo gufusha no kubabara mana we, dunia we tuzogusezeraho. Ririnza aravuga ngo hari umunsi tuzayirwa mu ngo ariko ntituyirare, cyo gihe kizogera, cyo gihe kizogera, cyo gihe kizogera. Yesu Kristo narangurura mu bicu abitaba bazitaho, amazi ahamagara amazina ngo mu gitabo cy'ubugingo, mubabaro kuri bajya twabanyemewe baboneka nk'abizigirwa ye, ayi babuze amazina yabo muri cya gitabo yemewe, bavuga ati we mwami twara abakozi bawe we, bati nimumve imbere yeme mwabivume mwanjyaga mwe, birababaje kuja mu muriro we, babuze amazina yabo muri cya gitabo yemewe, bavuga ati mwami twara abakozi bawe we, bati nimumve imbere yeme mwabivume mwanjyaga mwe. Era la bonda la kasime la bonda la bandia za la keta, riduka yewe wakibazo nko bakamwisina rya Yesu. Oba oba ay egeranya mukanya Yesu agiye kuza aramayora arayo egeranya
Yesu agutabara muri kano kanya. Bimila bondeza la kasia de valambre de pasia. Murengesi we, turagutumye Mana we, imisozi miremire Mana. Wibuke Mana, wibuke amasengesho yasengewe Mana we. Mana we, mbali ni wapi kwako Baba? Dimiza la mbandi ya sola. Heyuka mwizina rya Yesu. Hungabana daimoni wate, umvugiza bw'Imana no gukomera kw'Imana. Yewe kibazo we, riduka mwizina rya Yesu. Hungabana w'Abamedi n'Abaperesi we, ni mutata ushake bw'Imana ni buganza. Komera kw'Imana kumvikana. Tembagara mu nyanja yewe daimoni. Hungabana, mokela simba yo. Zaza yemewe. Aiko Mana we, yapiga hodi kwangu mgeni yafika. Lakini omba nimufungulie. Na nimemfungulia naona Yesu. Selombe salari metola buzala ngandi ya solomba. Padipati. Ova. Tika sile bando la sia. Izo bibazo maranye yewe ngigiye kirekire we. Ova. Ayo matatizo maranye ngwigiye kirekire we. Tuzobuza Yesu kubikemura. Ingwara bimaze imyaka 10 kwa muganga barayinaniwe. Zarakomeye. Tuzotuma Yesu atayikiza. Wagiye mu Buhinde, wagiye mu Bushinwa, wagiye Amerika, Canada, Australia. Kongera wangwara utsindwa mu izina rya Yesu. Uhuye n'igitutu c'Imana. Yesu murengezi wacu. Sala. Mimi sala ngandi sala kasi. Tirima solari metandura ribamime. Ze Colombia zombe navari de shu. Amaraso ya Yesu niyoyoza we. Abandu imitima yabo yemewe. Nukwiyamburiyo myambaro mibi yemewe Yesu atwambikiwe y'ubukwe. Bazatinya guhinguka imbere, bazahinduka ubwoba gusa we. Nukwiyamburiyo myambaro mibi yemewe Yesu atwambikiye y'ubukwe. Wogejwe we na Yesu we, watunganijwe n'amaraso yemewe. Hari ubwo yakuhagije amaraso yemewe, mbese imyambaro yawe irera we. Wogejwe we na Yesu we, watunganijwe n'amaraso yemewe. Hari ubwo yemeye akuhagije amaraso yemewe, mbese imyambaro yawe irera we. Diki salambandi za la tombe etala mandua. Dimi za la pari de sokine vayo. Demo salambandi asila. Waranshatse satani we, tushobora kumbona we. Nahinduye imimero, navuye mw'isi y'umubiri we, nagiye iyo mw'ijuru we. Waranshatse satani, waranshatse ndabizi, tushobora kumbona we. Nahinduye imimero we, navuye mw'isi satani, nagiye mw'isi yo mw'ijuru. Tomolo banda ya solombeza la kasina de voilà ba.
hari igihe kimwe bizasobanuka neza, abana b'Imana tugahagarara twemyewe. Hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, abana b'Imana tugahagarara twemyewe. Baratwitiranya we ko dusangira ibishimbo, bakatwitiranya we yoyoyoyoyoyoyoyo we. Abigira kenshi bakaturusha n'ubutunzi. Ayiwe wewe komera shikama we wihorerewe, abana b'Imana talalalala we dunguza la kasime somariwa. Ari ijoro rimwe rishobora kukugeraho ngo ukumva rirakuremera. Ari ijoro rimwe rishobora kukuzira nawe ukumva wakwisabira gupfa we. Komera shikama gumamo ye, ihangane nshuti yanje nyuma y'uyu mubabaro tugiye kuzaruhuka. Umukiza nawe yageze mu ijoro ribi ngo arafatwa arashinyagurirwa we. Yikoreye umusaraba uremereye yemewe, arafatwa arashinyagurirwa we. Ibuka avuga ati we ngo umutima wanje urakunze ngo ariko umubiri ufite intege. Umukiranutsi w'Imana witwaga Yobu nawe yageze mu ijoro ribi we. Ubwo abana be bafaga mu ijoro rimwe ndetse n'ubutunzi bukanyagwa we. Arihangana we ngo akomeza gusenga Imana ngo ashikamye ku masezerano we. Komera shikama gumamo ye, ihangane nshuti yaje nyuma y'uyu mubabaro tugiye kuzaruhuka we. Komera yewe, ihangane nukuri, ihangane tugiye yeme kuzaruhuka. Esine malombi salaba. Ariko yememe uko tuzogira gute? Yesu azoturuhura, ibibazo bizorangira. Hari ikintu nabonye kitagira umwanzi Moize we. Igize turakuramukijega nawe wadutwaye ubwenge ibintu byose. Uzugira ngo umuntu azagira ngo agire kera indirimbo yabigizi ikaba ikubisemo, wagira gucya kera indirimbo yabigizi ikaba yajemo. Tuzogira gute biki? Icyampa ngo guhanga amaso maze abanyabwenge ngo bamenye ibanga we. Hariho abantu badakunda Imana we, natwe abantu tugira abanzi. Ibyaremwe byose bigira abanzi, ariko nabonye ikitagira umwanzi yemewe. Ifaranga ntirigira umwanzi we, idolari ntirigira umwanzi we. Ko ndazikeneye. Iyaba uko dukunda amafaranga, iyaba ariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima we. Faranga we ihute turagukeneye, ariko ntitwagukunda kurusha uwapfuye akazuka. Iyaba uko dukunda amafaranga we, iyaba ariko dukunda Imana yaduhaye ubuzima we. Franco we rekera ifaranga da. Iyaba uko dukunda amafaranga we, iyaba ariko dukunda Imana yeme yaduhaye ubuzima we. Pika sile balombi asala de volambre de casine so.
wigeze guhura n'umukire bamwe bakize cyane kurusha abandi bati cyane gose musore we icyakongera nkaba umusore we maze akitwarira ubutunzi bwe iyaba uko dukunda amafaranga we iyaba ariko dukunda ngo Imana yaduhaye ubuzima we mu gitondo wabyutse ubona akanwa karakunze uratamira wumva umutima ntuhagaze unywa icyayi wumva ntigihagaze kiragenda iyo kisakisha wamara ukananirwa gufata umwanya umwe gusa ngo uvuge ngo Mana ingoma yawe niyogere n'izabana b'abantu zarogeye ariko ukamugira gutya mu gitondo gusa faranga nimugoroba faranga mu gitondo faranga kuzube gusturuhe wibuka kuko Imana ihari iyaba uko dukunda amafaranga we iyaba ariko dukunda yemeye Imana yatugize bazima we yaba ariko twashakaga Imana uko dushaka Bibiliya ivuga ngo mwishakane umwete yaba ariko nako twashakaga na Imana umwete ukunda usa dushakana ifaranga umwete nubwo zagica zanabuze ariko Yesu we tirima lombe za lambandi ya siya ariko bigize ngo aje kuvuga aya mavuga byose aravuga ngo nabajije Bibiliya yewe igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we kujyayo ngo ruzi iwacu niho nzicara nkaruhuka yemewe sinzongera kwirukayo habe no guhagarara ngo inyuma y'ibihe we nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe mpagaze mu gihe kitazashira we Uwiteka n'umungeri wanje ntacyo nzakena we anzengurutse imbere n'inyuma ndi mu bikari bye iyo ndemerewe nihebye niwumpumuriza akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima we Uwiteka n'umwungeri wanje yemewe ntacyo nzakena anzengurutse imbere n'inyuma we ndi mu bikari bye we iyo ndemerewe nihebye niwumpumuriza yeme akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima we tukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo bwira ikibazo ngo ubunini bw'Imana yawe iza gufasha we mimi la bonde zalari besokine malombre de pasia tugiye kwinjira muri ambulance ya Yesu dutabare ufite ikibazo cyari cyo cyose kugira ngo Imana imurengere kubera kuko Imana ni igisubizo cy'ibibazo byacu tukabwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo ahubwo ngo ubwire ikibazo ubunini bw'Imana yawe bunini bw'Imana yawe curanga shamwe tubwire Imana ubunini tubwire Satani ubunini bw'Imana yacu no gukomera kw'Imana yacu kubera kuko irashoboye Yesu muzima wa oh Yesu dima la sombre de varika oh dima azanyegamiza mu gituza
chemaze mpuzamahanga azanyegamiza mu gituza chemaze mpuzamahanga azanyegamiza mu gituza chemaze mpuzamahanga azanyibagiza yamibabaro yose nagize mw'isi we azanyegamiza mu gituza chemaze mpuzamahanga we azanyibagiza yeme yamibabaro yose nagize muri isi we azanyegamiza yeme mu gituza edime la sombe la riba tombre de casine valo azanyegamiza yewe mu gituza che Yesu we bimili bando salango nde baroa ova inuma zawo ziraguguza kumva we haleluya we sakera yo mana we kandi ndi hafi bene data yemewe inuma we numvise neza ko biba denimbre decorambre de pasia ambulance egeranya ibibazo byawe Yesu Kristo agiye gutoranya agiye gutora amatatizo n'amashinga kugira ngo ubwiza bw'Imana aribwo bukaza azanyegamiza yeme mu gituza chemaze mpuzamahanga azanyibagizayo yamibabaro umva yawe we bimbi la porte de sinekola ayiwe nami Yesu we azanyibagiza yamibabaro yose nagize we Yesu ni mwiza we changanye kigwa daimoni we solambo sala kati malo ayiwe tirimubuza gukemura yewe ivyo bibasumaranye mbigiye kirekire utinde kwa Yesu tirimubuza gukemura ivyo bibasumaranye mbigiye kirekire we senoketa nemboza la magia solombia uvinanga neza witondera ikibazo cyacu cyose uyu mwanya nuwo gutabagwa n'Imana ayiyaje nk'umuravyo biradutabara waje nk'umuravyo mana uradutabara imbere yawe hari yacuza umwijima we wicura burindwe ntanzira yariho yo gutabagwa mana we waje nk'umuravyo we uradutabara we waje nk'umuravyo mana uradutabara we waje nk'umuravyo mana we uradutabara we nzahora ngushima mana we nzahora ngukorera mana nzakwamamaza hose mugiye nkiriho we n'abatabizi babimenye we ikuzala moketa lambambie solo badi valambre de kasia nakwibuka ku mama ya gatanu we wadukoreye ibikomeye mana nyabiheke we sala mongisa la monde vala kubisa hasi bidafite imbaraga zose wangara we turagusa
ndagusezereye mu izina. Umva tege wangwangwa umva ijuru nibiboneka mu buzima bwawe cyangwa gikisha abasimu n'abadayimoni. Ayiwe muriro gwa rurema gwanashonoka we, muriro gwa rurema gwanashonoka we, muriro 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 gwanashonoka we, muriro gwa rurema gwanashonoka we, muriro gwa rurema gwanashonoka we, muriro gwa rurema we gwanashonoka we, muriro gwa rurema we gwanashonoka we. Ibuka salame salambodias. Ayiwe muriro gwa rurema gwanashonoka we, muriro gwa rurema gwanashonoka we. Ibuka mwizina rya Yesu wakibazo we rinduka kubw'imbaraga z'Imana yampaye. Turategetse sindwa mwizina rya Yesu. Ayiwe muriro gwa rurema gwanashonoka we, muriro gwa rurema gwanashonoka we. Meso milimba lombe zala motapita rima meso petamia sokina vala. Uva agadi zamu. Ayiwe ukiamini baba utaziona we. Oh ukiamini baba utamuona we. Umva imbaraga simba izera ubone gukomera kwima. Adize Mungu zinasimama imara yewe, wewe ukiamini utaziona we, na wewe ukiamini utaziona we. Turataranye Mana we, kandi dutaramye twibuka abafite ibibazo bitandukanye Mana. Ingwara yabaye karande ku buzima bwawe ushuka mu izina rya Yesu. Ubukene bwabaye karande nibutsindwe, intambara zabaye karande nizitsindwe, ibibazo zabaye karande nibitsindwe, wabuze akazi nibitsindwe, bone akazi mu izina rya Yesu. Amasomo yarananiranye uyarangiza uzorangiza n'ayandi. Bana basina ngari ndefardes wansira wakinguka mu izina rya Yesu. Wa miryango yakingiranye wakinguka. Yesu n'umutabazi, Yesu n'umutabazi. Umva imirindi yo gutabagwa mu buzima bwawe. Dalabazara mu kisarambandio. Ayiwe mkakula nayo ili bangalo ziziko nabo bangabona ye. Engi babo bakamalila mushamba yo, engi babo bakamalila mukiugo we. Engi babo bakamalila mushamba, engi babo bakamalila mukiugo we. Engi babo bakamalila mushamba yo, engi babo bakamalila mukiugo we. Umva meno sine malongi zala bandi wa sileba kwagiye yewe kibazo soka mu izina rya Yesu. Soka muri Yesu wa kibazo wangwara we soka muri uwo muntu wabukumba we soka mu izina rya Yesu. Wa kibazo watwi yewe wabuze urushako akira urushako mu izina rya Yesu. Tangu walibano salari berima. Ayiwe ngizo bibasumaranye ngwigiye kirekire we. Dimi salambaya Yesu ni igisubizo yewe. Reka ubwoba reka no kwiheba, reka gucika intege. Iki nicyo gihe cyo gutabarwa kwawe, ikiraro kikwinjiza ku masezerano. Ngiki ayiwe ngizo bibasumaranye ngwigiye kirekire we. Dirima ijira ku kiraro kikwinjiza mu masezerano yawe. Akira ibizaba mu izina rya Yesu. Akira amasezerano yawe, akira abana bawe, akira ubutunzi bwawe, akira ubwenge bwawe. Sinoga cyane nikigwa dayimoni we.
Nani ni wapi Baba hawezi fika? Wowe genda kirake musigazo cyawe. Aruwo hakika ya Mungu mbonye ko azinga ibinani imikeka neza. Yesu yasanze wa mugwayi wari umaze ngo imyaka 38 aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigende. Ikorere nawe wewe neza ikorere amatati zararangiye. Zamuka ikorera yawa kibaza we. Salama katima la moya sombra de casina. Ikorera yawa kibaza we. Ikorera kibaza reduka we. Salama katama la nazarabia. Aywe. Carte rouge. Satana abonye carte rouge. Nuko nukuri. Tazogaruka no mu mukino. Birarangiye. Iyo umuntu abonye carte rouge abavuye mu kibuga. Ahangaha uzotegera kino gitaramo cyose. Ikibazo cyawe umenye ko cyabonye carte rouge cyarangiye. Ibyo byo birarangiye. Itatizo warumaranye igihe kirekire. Yesu ari haye carte rouge. Daimon ufashe carte rouge mu buzima bw'umwana w'umuntu tuzongera. Ova! Carte rouge yawe pepo. Sohoka mu mikino yacu. Angara Daimon we. Konkabaka. Mana turagutumye mu misozi miremire wa mana. Konkabara bamedi na Peresi. Nonsense. Satani carte rouge. Uratsinzwe mu bintu byose uvuye mu kibuga. Iyo umuntu abonye carte rouge biba birangiye. Iki gitaramo nico guheza Satani carte rouge ku kibazo warumaranye igihe kirekire kirakemutse. Akuviriye mu buzima Satani arasohotse. Kubera kuko Yesu ni umurengezi wa byose. Tabagwa yewe. Yesu aze nk'umuravyo ku buzima bwawe. Yesu agukemukire. Shamwe. Ndasoje ariko ko numva ibintu bikiri. Kubita kandi gapade buke. Tumuheze indi carte. Hari abantu yamanukanyiriye fo nabo tubaheze carte. Abataba mu ijuru bose nabo turabaye carte. Kubera kuko Satani. Zamuka. Bimulumbunduza la part de sonomaya. Gitaramo. Uwo mugore wa Yobuwe aramubwira Yobu ati we Yobu tukiye Imana we. Yobu aramubwira ati yewe navuye mu nda ya mama we nzasubira mu nda y'isi zose zatanzwe n'Uwiteka we. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi zose zatanzwe n'Uwiteka we. Yewe kibazo we. Dinima donema sokine palo tikutanganda lambanda osokine meloverdio. Satani wasezerewe. Zamuka shamwe. Zamuka. Over.
sohoka ntukongere kugaruka dayimoni. Waratsinzwe burundu, wanyazwe ifunguzo, uri inzererezi ntugira aho uba nta muryango uhaba, hazararamo imbeba n'inyabu n'ibiki byose. Sohoka tuvire mu buzima mu izina ryawe. Ayiyo elasa malombe zala maketa mbuna ngusaya. Ayiyo ibyo bibazo umaranye nawe ngo igihe kirekire we. Tegerana umva icyo kiyiko para sone maridiwa. Izukuri mana imbabazi Moize we niyo yatanze Yesu ngo apfe we. Salo kalo wa kalo bisala manga ninde wangi gitaramo yememe ninde udakunda igitaramo ye. Akira kino gitaramo ucinjize muri iyo modoka yawe ugenda ugisegera ibintu birahinduka. Gishire muri icyo cyumba uryamyemo hari ibintu biri bihinduka. Shiramo muri iyo saro wicaye ukurikire neza wumva Imana mu buzima bwawe. Muri uwo muhanda wawe utembera ubonamo Imana utegereye igitaramo neza. Musingi bora ni Yesu we, musingi bora ni Yesu we. Jenga juu ya Yesu Baba, jenga juu ya Yesu Baba we. Nangola hey! Yo ukabona imbere la bayi de zono ma ona on sokenama somuna ontanama okine bimiza la pari de sono mwa amahoro Yesu abanena intumwe itandatu mwe n'abantu ambulance ya Yesu bagera itabara ikibazo cyawe ufite cyane cyo cyose. Yesu akwibuka kubera igihe yo Franco Visa time sombe la bayi de soke iruka akira na weekend akira sala gitaramo cyanze gushira yeme tugire gute none tugire gute Carte rouge Satan.